Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah sholat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tersyukuru maraja nasabah pamase nani akamase kue topa pagin rengan nang kaki kembali melanjutkan pengajian kita, dan pembahasan yang paling tepat untuk pengajian KIE kalau mak bicara waktu ki adalah persiapan memasuki bulan Muharram. Jadi tahun baru Islam mencawi as-soha matu tanggal 7 itu insyaallah kalau tidak salah akan masuk 1 Muharram. Ya. Situnganna ia kotoma bicara amalia atau keistimewaan ia angkai terkandung hilalanna ulam Muharram, termasuk anjuran Nabi itu puasa, puasa. Tapi perlu kijolo sampaikan makada denamo nyamananna nabiye dan rasul angka mana kaitanna si bawa ulam Muharram. Jadi hampir semua de minato makka de yamanam de. Jadi mega peristiwa na alami nabinna pong Allah Ta'ala, dan peristiwanya itu peristiwa besar dialami di bulan Muharram, utamanya oko 10 Muharram atau yang disebut dengan hari Asyura. Jadi angka istilah yang naruka apa yalai di istilah makokoy masawuro rampe makada hari Asyura. Jadi situnganna peristiwa-peristiwa itu metanina kajajian o komopi nabi-nabi ba'dioloh angka memang na peristiwa terjadi, dan itu hampir semua dinamona yang menenah nabi ma'alami Nabi Adam iterima tobatna kupong Allah Ta'ala itu pas di 10 Muharram. Apa itu Nabi Adam ditepak kesalahan nabi kau niat dimpara pole surga si diba kesalahan na ia tengi mak deperi rubuhul dia, tapi dia memakan itu nasabari oki suruga itaro niat beng ni pasu qadarullah si di kesalahan na ia di umat na nabita mega salata tapi me kita suruga. Jadi Nabi Adam iriala dasar ubacay okko ilalan na kita sejarah angka 2 pendapat
angka makada patapuloy taon. Ini istilah yang agak lama ini. Patapulo taon ngetana Nabi Adam sujud milau toba lori puang Allah Ta'ala terhadap satu kesalahannya itu. Jadi sujud Nabi Adam milau toba lori puang Allah Ta'ala patapulo taon ngetana. Nasaba iya ro kesalahan nasi dia na tarima puang Allah Ta'ala tobakna itu pas di bulan Muharram, itu di 10 Muharram. Jadi oke 10 na Muharram. Jadi ya ko makadete makanja iya ro 10 Muharram ngeso makanja to ngasa. Nasaba iya na ron-rona Nabi Adam. Bayangkan di patapulo itu sujud milau toba lori puang Allah Ta'ala aga na baca na padoangan na Nabi Adam nai tarima toba Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi 40 tahun nah enak terima. Kemudian ternyata Nabi Adam bawa namo Nabi Musa ipas salamato itu di 10 Muharram. Jadi makanya itu pandrite iya tuh aso 10 na Muharram aso asalamakam itu. Jadi ya komelo kipite aso nang kawat dingagagay pamulay ina makan jalan dah ako 10 na Muharram. Nasaba itu hari keselamatan. Nabi Isa, Nabi Yunus bin Matta. Pasalamatoy sama iya tu Nabi Yunus angka meto salanna. Na dakway umma na make kabicaran na. Ya kung kataw icara may na mega cincolan na umma na Nabi Yunus itu. Itu yan ang kay podagi tapang ka balina. Itu yan ang kay cara may tapang ka papemala na pokok na jago kiyahan na Nabi Yunus. Yan na ro Nabi Yunus makere-kereng nasang mego je tu nakan napacala ko makito si pamo. Makadaki ganyan sa kipacalange kita ngere. Makadai de na calo po ng Allah Ta'ala nasake gani kita coba gere umat na Nabi Yunus ye. Napurangin Nabi Yunus na sakya ni pacalange maka datajan ni nasa ajan ni tajak makokon na matajan ni Nabi Yunus na di na pole pacalange kecili-cili asa wede to gana lupay ka po Allah Ta'ala napakasiri ka po Allah Ta'ala kaya umat betul lima kadani ke gani naroon nasalay umat na dengan alasan maka deh napanuhi matu pacalangi po ang Allah Ta'ala kung kakaupwe namuya na kan na to taro na made iya na ro kasalahan na nasaba de na yaki pulo ko po ang Allah Ta'ala nasalay umma na ini pendre ko kapala acu nyo ko kapala na tayo made ina iya toro kapala de na tapangala tapi de na lari matangatasi maninalipang kasanro na masu riolo pa na riolo tiasang sanro kasanro na masu makada ay ang kataw madosa lupo ko kepala ang kataw ang kasalahan na marajok ko makada pe ko ni cara misa ni makada magampang layoki asan na yoki manang isan na asan na luran na kapalain na palayundi nigi masu asan na yati suro lupa ko tasi napatama ni na yung kimana niya sana naigotsyang inaasan na Nabi Yunus menre makadayaro nasa iya aja jolo ulangi pemang makademage nasa natau kanja iye nasa ngali tau kanja denang kanirita taong kasalanan niya tau kanja ay salaundi ko tu patami pemang iba tama si nigotsyang sisan na masu inaasan na mo ha makadasi nakoday jolo ulangi tema agini kok gocang ele kita ipatama sini gocang inaasan na dena ni suro lupa
Apa makaraya na di salah. Lupa nino. Yan na ron isuro ko po ang Allah Ta'ala balewe. Ikan nun itu. Disuruh memai. Dia disuruh mandray. Suruh mi memai. Makanya dia na to ibale. Layo mami ni patamo kuwatan na balewe. Dia na kada po ang Allah Ta'ala. Andri na Yunus. Dia makarami. Amai. Itu. Jadi dia to nama. Dia nama pandi. Dan sama iyan mami. Napay tilok ko tasi kami na malungi. Ang kamakadapi ito bali si todo-todo. Yan na to na nilaw to ba ako po ang alatal. Patapulo to so na patapuluan din na kilala na watan na bali. Aga na nasan. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yan na ro. Degaga po sa ngadita po. Idi mi po mapaching. Sito ngatongan na iya solangele ko. Napay mangaku ang kakagaw bawang yaleko. Makanya dari situ sa baitari may tuba na napende ni baliw kuwirin na tasiye. Yan na ron ni pasalama, yan na ron na doa na baca. Ang kanatutaw panrita makada iya komelo ko lappa puli risinin na susay. Lappa puli reta patak kapakangi baka kong kataw makundro-kundro otak na mapahang surit baca yaitu. Jagitannya tu bawa mah kada susah deh. Istilahnya rumah kada nama bale. Ang katau pandita pahik mah kada pitung mamma ibararti 7 selimut. Oh, susah inrang. Urusan cia selesai. Ang kagaga yurusun na cia jaji. Iya mu baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca ya tuh. Napalapak ko pong Allah Ta'ala. Ega waktu makanja ibaca di waktu-waktu mustajabah. Ega, pura masang paja subuh. Atau sesudah asan subuh. Atau sebelum masuk subuh. Palawangan na mga ribi isay. Tutuda-tudam. Atau mata jata waktu sampajangi. Pura ni batawe. Na depa pura ni masang paja sunna. Na depa nagasanay. Depa nakama tawe. Wadingin baca-baca ro. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini baca. Ya, jadi pakul ini di bawah saya kita baca. Ya ko tulle mitallu mitulle. Yani ko deta pala ina marat gitu. Ya ko tapala mo. Ya mo cicemi no. Tapi makanya ti pasyecur ngisi bawa apa hangang keadaan. Misalnya angka agaga turus na cia selesai. Angka tersangku agaga. Ingarra ngero napay pangulo ko pong Allah Ta'ala napa ang kaki mancaji ata napay baca la ilaha illa anta gaga puasa ngadin na idi dito po berharap ni ilisari ni Pak Dong ang ilalan na ro jadi ni baca bawah ilisari ni Pak Dong ako pura ni baca la ilaha illa anta gaga puasa ngadin na idi po ipangulo ni ang kagagaw jama po Majid na siya selesai. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Alaiku he kasalahanku. Ya kamma gara-gara dosa aku na siya selesai ya gagahe. Gara-gara mabela aku puluh kui di pongi. Gara-gara susah aku. Inarilaw jadi tabaca niya ro. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bayi cia mangkali baca, ya betul dia baca. Aja mau tagor aku pura bakar, maga saja bayi ku nak kau. Aja mau jadi ketika ada kesusahan, jadi ya gagai kongka masalah yoloi dibaca ya. Iya. Donna tu nabi, don nabi ya. Dan terbukti maka dia na baca, nai palepak boleh susah. Iya. Pada miro na Nabi Adam yan ang kataw mega kasalahan na biasa ro. Mega wattu na malolo, mega kasalahan bahkan makukway. Yan na ro. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna puang ang kakakye gaw bawang solange lekwe. Makakakye makibwa dosa. Anfusana usulannya leku dosa aleku mapigo kesalahan wa illam taghfir lana ya kotanya tidi po madampangi kak jadi kaya ngaku ini
watarhamna ya kodene di masih kak puang. Itu coba gare. Jadi yang aku jo alewe ya nariyasa toba apa iris kesalahannya napi pangolo. Ya kau makan banyak astagfirullah. Dia ana toba sana itu. Istighfar mi. Jadi ya sange toba ingerangi jo kesalahan tak napi pangolo. Apa ni sepung Allah Ta'ala melo mi ko mangaku ki. Dia gaga dosa tadi di sani pung Allah Ta'ala. Na semanang na cuma melo mi pung Allah Ta'ala ko yang ngaku kesalahan tak pada kong kana si ko lagi sama kadali na repai ka jendela. Melo mi ko mangaku kadaya makasolan. Itu jadi makiro. Na sepung Allah Ta'ala kadaya di ataku macigaw. Na tapi natajan ni mengaku ya natiasanya taubat taba ya tubuh taubatan rewa nawanawai bikin roh kita salah ngerani sini nak kesalahan tak nih ngeram nemo ya agak tahu malupai dosa nih set ya naruh ngeran napai pangolo ko pong Allah Ta'ala toba nah sana kemudian kata Nabi Ibrahim laitunu salamat te oko 10 na Muharram. Patapuluh ti aso na patapuluh wanina itu no tu. Tapi dega mariga galena namo ulo na silam pade to ganan repi. Pak po Allah Ta'ala suruh apin na macakke. Itu na iya sipa na pi matunu mi ya ko de na tunu tat de sipa na pajan. Itu na makadane po Allah Ta'ala na podang ya pi kulna ya na rukuni bardan. Api acakke ko. Wasalaman cekek mapasalama apa kene dena tari pong Allah Ta'ala wasalaman mati Nabi Ibrahim mati macake itu apa ya kong kata utama gulukase mapalay na tama gulukase mati to apa mati miki ya na kada pong Allah Ta'ala kulna ya na rukuni bardan wasalaman cekek mapasalama loko Nabi Ibrahim. Tapi aga na baca Nabi Ibrahim na yape waktu na yape aga na baca hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa lah ya ro? Telu ni pak dongang. Iya tu na tu hasbiyallah ya na tunang ka mapak guru ngi makadaya ko me ko mamoto me ko mangoto baca ya ro. Iya ko buah ko dia mau pedi itu ya naro na baca Nabi Adam ada sana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya de pertama ko tiro na baca hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir maka de pong Allah Ta'ala we atakku iya pe na renungan makadani pong Allah Ta'ala na podangnya pi cakek ko cakek mapasalamat lo Ibrahim. Ya dia putih dia tu mendari baca kulna ya nurukuni barna kana iya tu iya ni tu na podangi pong Allah Ta'ala pie aga na baca Nabi Ibrahim na podang na pie supaya baca kei ya tu hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Iya ya ro ya pala ni di iya apala ya ro baca ko mereka makin rek kaluku aja mau tatung ka buang yeleta ko meki makin rek ta baca roh takut buah kamaman hana jadi magi kiri baca iya pak dan nuangi alewe lokopong Allah Ta'ala ipasan reme man isarah kami man yalewe lokopongin apa tu jokah isarah kami menigi makin rek kama tu ubuh pun iya na tu na iya ko iya na ti baca maka to pandita ya kita rimay domo ya ko buh ko mutapa mati ca iya tu tanay mo mrita panadi mapadi makira jadi iya ro na pak guru ngata ina ro na baca Nabi Ibrahim ro nek nok ina okuy hailalan na pi 40 sura 40 anina de na marigaga apa iya gitu salahnya Nabi Ibrahim makbal ini matoy tapi batena makbal sanre lokumi de cengi tongange apa riolo panariolo jama-jamannya tu tele masoro-soro riolo panariolo lo masoro-soro ya na pura paneng
pura mapaneng padi di kupura ni mendri na si barue si pulu ni tahu elo ni masoro-soro mak gere bembe yo di mana di sana kampung ni oh masoro-soro ya na tu sungai Nil nonroi nonroi masoro ya matotu na baca pada na baca sanroi makoko wa agasana wa alo takwala pasoro padahal ya mato na soro ya mato na ala ya mato tu na pak basara ni ina ukumatiro ka pa mak guru sanro dia sero maka dia na baca na soro ya mato tu na soro na Nabi Ibrahim na yoli dia na melolo apa nesen asa nganu masalah dia na jama tekoro jadi alasanna maka dia na kada masemang maka dami majau sanding itu jadi nah kada masemang maka dami kuy di rumah kada we masalah-salah papenak dinga padahal dia na malasa magay pe maka ada masalah papenak dinga maka ada majaji papenak diku kalau itu tahu gitu jadi pada kong katau misalnya maka dia tahu anu haram ija na pandra ngangi ko tolo korobolano ko na undangi tapo dak bani maka we maka lele aja sa di papenak diku dia ulah marigagay dia na talaw jadi makira mako mati itu Nabi Ibrahim layoli aga nasan oi masalah-salah penak dinga dito na kada malasa ka maka dami salah-salah penak dinga ide na nalole na lo mana tahu iya naro natako ang kamatoha patugas ukur ilalang kerajaannya na iya naro namanya linap betuangan na cece-cece iro na taman nitay onro na te koro na runtu sinin na patungnya na sumpay tahu koro raja iya naro naleni wase-wase dito na hancur kani demi ka na pasuku ang kanalak gainga na kanalak gado cilin na kana kacijo matana dito na kada narapa di ni kan na pasuku ang kanalak gado cilin na siwali ang kato ingat na minate ba ang kato matana mi nakacijo ang kato makaniro tapi ang kaci di na rigagay iya kami na makay raja nalay wase-wase na gattung yo ko Nabi Ibrahim isan na rewa raja taselang magya nasa pungin nang dia nagasuku ang kalagay nga nang kalaga rewa ni ro dapat si pulo ni makadani gatau kira-kira makasola makadai ay Ibrahim ya tu bamonro dia tu gagalian na na ita di pasipulu pajaga nak kadang kami mengijik ni tahun nak lalu dia bisa kada kenri lah nakan nalalang boy pasipulu maka dia nadije nak kada dek tikang ni nasa dije nama nasa maka dali na moga maka dia raja iya ti kora ibon di pikara-kara yang pati perem tikang lai tikang Nabi Ibrahim ni tanai maka da ni gasolani maka dai Nabi Ibrahim na pau tanay ligare iro tanay liro nasang apa wang kalinga je makanang kagare ci biro makay raja de na marigaga na alena to makatani biro wase-wase alena tanay ligare ya kamaro maraja solani makanay raja tau belit-belit kay manang kapatong isure tanay dari sama bicara ya naranakan berahi mapi mo sumpay ko din sama bicara namacay nasa ide tunoy yan na tunay pasipulong nga ngaju, di kampo tau pasipulong ngaju. Bayangkan ko si di sigrap, bawa ajuan na suwangat, tas si di tau, si di kampo, si di sigrap, si di kaupatay, panola pangange. Ayan na ron niya, denetona na kurilalag, lay patuo ni apie, napayalengon ron na di Ibrahim, naya dempara tama, papada tuto ito jange. Apa dia kata mulai makna pinataro pala, layak to jangan nih. Yan na ruwat tunay patuda Nabi Ibrahim melo ituno ses sa pamaleka nasa we nabi na po ang Allah Ta'ala melo ituno maleka na nasa loni ko Nabi Ibrahim musa mo kayo ito alim melo ituno maka Nabi Ibrahim misasa nang kanaroon piya malua-lua naiyak na ipatuga ngapi maka rin maleka di na korok katana pakutan ako maka rin magay nasa ilaw tulog ko maka ni Ibrahim kinro namin law tulog maka naiya na malaika na suruh pong Allah Ta'ala yalik kuasa matero iyang ingi si babusi ya kuya maka na bosi ko na bosi ya kuya maka na pole ko ngingi maka na Ibrahim niya kami yung banto nga nasang ilaw daw mo ko
lau papole angin sibate wae bosie pat dia roti maka dia Nabi Ibrahim kenro nang pangilaw nasa ko po Allah Ta'ala maka dia Nabi Ibrahim ya ko kumi po Allah Ta'ala aja nanay ko suro namo ya ni sabatoy dia na pakai malaikat jadi nah kaitan niya malaikat itu malaikat ko perantara siya tu iya pa langsung mangilaw pupuku yan na to na dia na pakai perantara nasabak makanan hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu dia na langsung jadi na tu pak dong dia na pakai perantara. Jadi tapala ice dia ro. Jadi itu kan doa. Tapi dari itu je tu makanjak kado-kado ko mani. Masuk ya lupa itu ni kada aga pasirona. Itu. Jadi itu doanya itu. Nabi aja nama bela lada sebab minta te 10 rosanya tapi siya kisah tapi itu 10 sera oh iya dia tahu pa maku ya iya ulam Muharram siya soki siya soki mapuasa ukilalan ulam Muharram itu setara dengan 30 hari puasa. Itu hadis. Maka Nabi taman som siapa yang berpuasa di yaumil Muharram pada hari Muharram itu setara dengan 30 hari puasa. Jadi kota lupulo sona ulam Muharram berarti siaga 300. Iya. Jadi ya kota puasa tapi dia tolak kada ini mani cuma angka makanya ya puasa ya ko 10 na Muharram hari Asyura asanna si tau dosa na susu dosa laba tahun 1 tahun yang lalu jadi ya tahun laba si tau dosa kore jamairo na susu itu dosa-dosa kecil gunanya itu puasa 10 na Muharram cuma nasuro mi nabita untuk membedakan. Tapi sebelumnya, ia tuh puasa Muharram, Pak Bu. Ini penting saya sampaikan. Sebab mega tahu dia na paham. Ia tuh puasa Muharram, ia nanti biasa puasa wajib. Untuk umat na nabita. Ya wajib tuh biasa umat na nabita, umat itu mapuasan ulam Muharram. Itu wajib, bukan sunnah. Noma ni parenta na puasa Ramalangi, napa baru kedudukannya menjadi sunnah muakkad. Jadi sebelumnya itu wajib. Kemudian Nabi tak itu okomopi Makkah mapuasa memang ni 10 na Muharram. Sisa na lete lau Madinah naruntu Yahudi. Naruntu Yahudi mapuasa makutani Nabita. Oko Yahudi makadap magi mapuasa ni. Iko 10 na Muharram apa mapuasa memang ni Nabita. Oko Makkah napalete lau Madinah. Naruntu ipanduduk na Madinah Yahudi mapuasa. Maka Nabi teman puasa ni ko 10 Muharram nasa iya royala syukurukan nasaba Nabi Musa ipalapak poloko kajaran Firaun. Ilalung inasa Nabi Musa ni pasalama kung Allah Ta'ala iya 10 na Muharram jadi ya puasanya mah kadai Nabi iya lebih berhak mah puasanya itu daripada iko. Tapi makanya Nabi untuk membedakan supaya dito pada yero apa mapuasa toy nasa ni matu kecil-kecil biasa kata mako tu kung kana jaman ay jamato nasa kecil-kecil isalangi mitau inabita ko yangga isalangi makacil ko lo maka nabita apuasa toy iko aserana 9 di dalam satu riwayat disebut 10 dan 11. Makanya male kesimpulan papikye makada yang penting dia pada iya ko 10